FCI के लेबर सिंह माथाई एंटरप्राइजेस न लाना थबक सिचने है कि वाहुद इरांग थोखरे खोंजंग थुगाइनर न बखोन बिद मणिपुर पुलिस पर्सनल अनि यावना लेबर खरा असोगपन नंखरे मणिपुर ILP सिस्टम चटनरबसु स्टेटस के मियाम ने इसागी दायित्व कंग अमतोयन खोन मिनद्रबदे येलोमी कन ngam हैना MP डॉक्टर R.K. रंजन फोंदोरकली अमसुंग CAB की मैप ले पार्टी सिंह था से तरह अपन कौगदर इंडिया पुंबगी जनरल स्ट्राइकर सदा स्टेटस की ओइने CPI CPIM RSPM रिकॉर्ड लोकना मपुंग फाना सौगत है मैं मुकुरम जरिया तुम यंग इम्पैक्ट न्यूज़ ने हौजे पुंजा सिपाव की मरोय पाव सिंह मियाम द पिजरी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लेबर सिंह मथाई एंटरप्राइजेस न लाना सिजनई हाइबगी वाहौदा लेबर सिंह ना कैसापाट लेमिजम लेकाई कम्युनिटी हॉल द खोंजंग संक्शन क्रे खोंजंग अदु मणिपुर पुलिस के पर्सनल सिंह ना लाक्शन न बखोना पुलिस पर्सनल अनि यावना लेबर खरा असोगपन नंकी खोंजंग अदु सरुग याकी ऑल इंडिया लोडिंग एंड अनलोडिंग वर्कर्स फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हिजम कविता अमदे लेबर अनिशु पुलिस न फाजिन क्रे खोइसाउनरब लेबर सिंह ना चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट तमना मेमोरेंडम पिशनर ब्लाकपद नुपिलाल कॉम्प्लेक्स ममांगदा पुलिस पर्सनल सिंह थत्तुना मखातान चलहनखिदे खोंजंग अदुदा सरुक याखिबा CFNPD लेबर वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रोमेंद्रजित मोइरांगचाना CM सेक्रेटरी तमना चत्तुना मेमोरेंडम पिशन लुरब मतुंग रोमेंद्रजित पाउमी सिंह फोंदोरखिबदा मेमोरेंडम चीफ मिनिस्टर मसा उन्नदुर पिशन किबनते चीफ मिनिस्टर उन्नदुर वारी साद्रब फाबु खोंजंग असि हंदोक लैते मेमोरेंडम द यावखिबा वारोल सिंह चीफ मिनिस्टर अथु मतम थबक ओंथोकपियो नियम लान थबक तौरिबा मथाई एंटरप्राइजेस थिंजिंदुना नोमगे सुरग चरा तालिब मियामबु नुंगसिबियो पुलिस न फाजन के लेबर सिंह कंडीशन में याउदन थादोरकदबने पुलिस न फाजन की कविता सीद्रब फाउ चरा हेनमई खोंजंग संक्शन लगने ngasi संक्शन की खोंजंग अदु द पुलिस न चथके बथवंग अदु अवांग मथाक कंडेम तवी हाबन चिंगबा वाफम सिंह फोंदोरकी सिनेन प्रोटेस्ट लोयर कांदा कोई रिली मक नत्रगसु CM द कोई अहुम मरी चंग लगा कोई के इंफॉर्मेशन से पीबोइना कोई CM उनबा लोनना कोई मेमोरेंडम से सबमिट तौबा हाइबगी वखलोंदा हाइरिबे प्रोटेस्ट तो फमजबने अदुबो लाइवक थीबा थौदोबा द कोई पुलिस कैना साइ DC की परमिशन लौदे पुलिस स्टेशन द इंफॉर्मेशन पिरमदे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंफॉर्मेशन पिरमदे हाइबगी कंडीशन द कोई अदा थुगाई गरे हाइ लॉ एनफोर्समेंट ओबे आई एनी अमन ओबे आई नत्रना कॉन्ट्रैक्टर की साइन ओबे आई FCI की अथॉरिटी ओबे आई नत्रना मरी लेना गवर्नमेंट ओबे आई मसिदा सिनमी खरा किनी हारा कांदा नमजन बयागने हाइबगी कंडीशन लमा द तोरपजे मसिदा इरांग नेमबसु यारोय इरांग हेना चौरकनब पोनी मसी अखोइदा थारइबा खुद ममांगदा अखोइदा तौरइबा FCI ना तौरिबा टॉर्चर खुदिमक्सी अखोइदा नते तौरिबा टॉर्चर सेंगना हारगदि सिनमी मियामदनि थबक सुरगा नोमगी डेली वेस्ट हिंगिबा सिनमी मियामदा थारकबगा सबमाने नाकलमरमदा कंगलेपा कम्युनिस्ट पार्टी पीपल्स वार ग्रुप ना संगाई प्रोदु लेरिबा FCI गोडाउन की थबक थोरम सिंह ngasiदगी अथिंग थमले हाइरक्ली लोन थिंखरबा लालोन बसना थोप चेरोल मदा गोडाउन सिगे लेबर मरिफु रोम्बु कॉन्ट्रैक्टर ओइरेबा मथाई एंटरप्राइजेस ना तांथुक पिरे ngamle habigi ngaksaw थेक्तुना मियोय क्या की पुनसिब करिसु लेतना खलेबा कॉन्ट्रैक्टर की मतकता लुबसना मियें चंगलगने लेरिबा वाथोगसि लोइद्रिबा फॉब गोडाउन सिदा थमलिबा अथिंगबा सिगी मायोक्ता FCI ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर न गोडाउन हांगु थबक तौरबदे मधु थोरक अफफत की दायित्व पुनमक मसा मसाना पूजगदबनि हाइनसु थमलकली पार्लियामेंट की विंटर सेशन लोशन खिबदगी ngasi nungthil इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट थुंगलखिबा इन मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की MP डॉक्टर R.K. रंजन BJP मणिपुर प्रदेश की थौमी सिंह तराम ओखरे मार्क इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हेक थुंगलबगा इम्पैक्ट न्यूज न मणिपुर दा इनर लाइन परमिट सिस्टम चनरबसु स्टेटस की येलो मिसिंग असि कया यामना प्रोटेक्शन तौब ngamgadoriबनो हाइन हंगबदा मार्क न हाई लेंगा खक्तन स्टेटस द संगशिलकलिबा मिटोप मियानसा सिंह असि थिंग ngamloi स्टेटस लेरिबा मिपुम खुदिमंगना इसागी दायित्व खंगना अमतोइना होटनमिनब चंगी हाना फोंदोरकी लोनना मणिपुर की बाउंड्री इशू की मतंगदसु चयनब लैतन मा के माइकईदगे सेंटर दा अंगम थाक तक्सिनदुन होटनरी हाना फोंदोरकी MPS ना एयरपोर्ट हेक थुंगलबगा BJP की थौमी क्याना लई परेंग हुक्तुना माक पुतराम ओखी लोनना सेंटर मसुंग स्टेटस लेरिबा BJP की लुचिंग सिंगबु थागतपगी खोलाव क्यासु लाउकी तुंगद कोंगबद लेबे MPS की मयुमदसु माक पु सौगत मियो क्याना लई परेंग हुक्तुना तराम ओखी ILP सनरगसु अखोइना मदो with respect अखोइ प्रजा अमगी रोल दो लौर कांदा अखोइ द मिटोप सम कांदा अखोइना वॉलंटरीली
isang thong na mito sange se koi punna lawminar kang da madu effective oine ba natragadi order amana di yaroi masi sarkar na lawraga su yaroi praja punamang na yaudragadi yaroi ba political rights ase koi na save tok se yarba indigenous people sing na save tok se yarba adu de mipung khudimo ki dai ta lei adu khangmin na koi ngakmin se sine en haling phabuda leriba survey of india gi map ki matungina interstate boundary se masidi conflict thokpham suglai leite hujik su sien be yaroi aduga ama Indo Burma gi dudi is international issue ni madudi diplomatic level da akoina pressure to bom sangi yana bom sangi Citizenship Amendment Bill ki mayok le party singa thasi ki taramapan gi ayuk pung taruk tagi numidang wan pung taruk fawbada kauga to riba India pum ki general striker sida status gi wena su CPI CPIM RSP amade block forward block nama pung fana sagat ka dawri loina ILP amade CAB gi suda saruk ya ke political party singi mihut singbu thagat phongdo puga loina nanga se chief minister gi secretariat pangthok ka dawri thoramda le party mari gi mihut sing saruk yaroi hena CPI Manipuri State Unit ke Secretary L Sotin Kumar Fongdokre Iravat Vavan Laiba CPI Loisang the Pangto Pupom Sing Hunaba Mada Sotin Kumana Billasi Mayok Tasi Gitarama Panda Laivaksin Matuna Sataka General Striker Sibu Saugat Kanihana Congress ki Maike de Gisu Fongdorak Palagre Haidiban Medasida Lamdamas Laribatongan Tongan Civil Society Mairo is singing loop Amadi Atai Atop political party sing Nasu Mapung Fana Saugat Piu Hana Fongdoraki Nakalamramda CPIM Manipuri State Unit ke Secretary KSI Santana Billasi Mayokta Asama Madi Tripura the Tokiba Miam gi Yoda Laikidraba Singh Amadi Tongan Mapam Sing the Tokiba Yo Sing da Asoka Pananglaba Singidamag Awaba Amadi Tamoy Song Nuaitaba Fongdokli Habu Open Tamlaki Loinana Billasi India ki Constitution Sing na Bani Hana Low Bagaloinana Secularism da Mangantan Bani Hana PNW Fongdoraki Chief Minister di haraw phongdokpa Citizenship Amendment Bill passed ore haraga haraw phongdokpa ILP sadare haraga maduda Citizenship Amendment Bill gi wafambu na thaidur thamna phonaba kaya sing ekhoina thengnari bani maramaduna ngasimak kauriba Manipur gi Chief Minister na tongan political parties sing intellectual sing stakeholders sing mayam kauriba se masida ekhoi lep ki dor sing adugumba high tea program se mase koi yauroi amendment ek ase masigi mayok ta andalon sangsin bada Assam da lehidraba akoi maru pangsing Tripura da lehidraba maru pangsing amai notion gi atai state sing da sangsin liba akoi ga sopan nangraba kangmu sing ado madui da mungta awa phungdoi ado nuai da phungdoli Hadak the Pump Parliament me from the past Toduna Ek on Krava Citizenship Amendment Ek na Manipur Conchindana Inner Line Permit System ILPS Sana Halakpabu Sagnar filmmaker Aribam Sam Sermon and Nungai Fondorkli Adamapu Egase Notice State Singda Namduna Chana Hanar and Honori Basi Yaroi Davani Hana Palladuna Masamak Leptana Egasi Mayokta protest Taukigan Hanasu Sagnar filmmaker Sina Makatarakli Thangwiban Lorungpur Leka, the Levimasag Yum, the Pomi Singer Unabum, the filmmaker Adibam Sam Sermana, Manipur Inner Line Permanent System, Chana Halakpasi, Miamna, Matamkia, Yo Hokibadugi, Mahinane, Masigidamag, India, Manipur government, Amadi Yo Hokiba Lamdamasi Miamu Tagat from Toe Adobo, Yum Tangnariba Assam, Tripura, Madi Meghalaya, Missimina Toko for Citizenship Amendment Egg, Sanaba Yaro Han Yo Sang Silibase, Manipur Miamna Solidarity would from Toe, Maramde, North State Singase, Tongan later with the yellow me oina, Hingba Amadi, Sokot Purapungam Matam Pumbada, North State Singase, Amatani Habigi Wakalolda, Hingmin Nagadabani have war from Tamlaki. North East puna combine toraga loin muksi punna akhui masida changchen minagadabani kepase North East ta chalhloi dabani karigino hebu Manipur desu akhui ne khangkhir dabungai kya foreigner gi issue da alumba yam awab kya nangrabali Manipur se aduga aigi North East leiba halloiraba kya amuraba long adu adi chahi marfu helaba adu mafam masida problem kya thengnaraba problem kya uraba amoina in haijaningi madudi kepase North East ta chanahan biganu ani subada Chanahandanaba Karimba Upaya Mutabi Yam Nui, Manipura ILP, Chanahandanabani Hirabadi, Aina Tagachari, Masi Oil Bill of Pulimak the Su, Aina Tagachari, Lunana, a Queen Suka Kabuya Dabdi, the Assam, the Toiba,
Tripura, Meghalaya, Sinistring, Toiba, Ati, North Eastern State, Toiba Pulamaxe. I could pull up Liminaraga, Aduga, Maquina, Aquina Palm River, pull up when the Pangnaba, what the Benisha have say, Mayam Dana, Apilton. Awang nung puklam da Citizenship Amendment Bill CAB sanaba yaroi haiduna Manipur University the wakan mifam pamkre mifam madu Manipur University Students Union musuna sinduna University as a campus manung da fam kibani wakan mifam aduga marilena na musugi President Kaisam Levanan na hai hanak pass tawduna ek oina sanarakliba tamtirba CAB as awang nung puklam dam sing da sanaba yaroi CAB ki mayokta Nifif amadi tongan belup singa changsilak di bekongjang kudi makta musuna sharuk yagane musuna su makata na siya bigi mayok to kongjang sanction kigani habi wafam tamlaki. Kuyi lay minari ba isili naw tongan ba itini groups mayam asi hali ba tongan influx mayam amana laksalaga kuyi yelong missing kan mut kigadra hai bagi mi pai basi lay badagi koina sigumba kano se support tawjabani karigumba hai ba kuyi hai batare sigi CAB asi kuyi state sing knowledge state sing da hadi pass tawkiba lay basi kuyi mapanda lay riba neso nefip tongan ba mayam na moina chatharak ba khongjang sing da kuyi musuna su matung da su dum support tawjab CAB ki mayokta Assam da kan irang sangshiliba sigi Saitheng moina Assam ga taina riba state sigi Jiribam district ta thau marangkai na fangna drei district ga leriba oil pump sing su thau aya maloi silak le heri district ga sigi mayol oiriba Bapupara da leriba oil pump da thau hapna na ba miyam adugi mafam adugi miyam na gari macha amdi gari achoba kaya queue lebna ki mafam adudagi khara haidokla ga leiba oil pump sing da de thau leitabadagi thau piba lebna krei Notice Forum for International Solidarity Nefis na Ek One Karaba Citizenship Amendment Bill ge mayokta India ki tongan state sing the candlelight vigil pangtok to na protest aukre candlelight vigil asi Nefis unit Manipur na sing na Manipur University ki campus ta su pangtoki Assam da CAB irang laibana maram oiraga lambi thingkibada ki Manipur da thau gi gari laktabana miyamna oil pump sing da queue sang lebna duna thau longnari CFNPD Minister Karam Sam nasu numit mangani gi thau da gi hena leitre hena phongdo kiba laibana miyam gi thamoi da thau phangholroi dra haina mipai na ba pongnari impact news na oil pump sing da changchilubada ngasi miyam na thau launari ba chang asida launarabade ngasi nongmani ni asida thau gi awaba laigani hena phongdok naraki nakal marom da miyam gi maikai de gisu lengak na pambai ama season aduna miyam gi awaba se ko anbiner na phongdorakli loinana Manipur da ILP chanare haiduna su hanadagi ILP chananduna ladiba state singna billasik mayok yo hobana Manipur su billasik mayok laifam thoi haina miyam na phongdok naraki sigi thau gi problem se khara koi size khara effect tawe hai tare Manipur da su aduna mayam se panic oidana thau se phangoi da haibagi kano tu matungina sigi kano se mayam se queue lepna bnina thau se stock le hodragadi hena khudong thiba nangnani haidana dum mayam se thau yelingai dum kano to pujan yaragadi akoi Manipur gi stock se marang kaina thambina ba akoi kano gi lenga ki maigai da akoi thamaningi kep ki irang se siga government na hojik tawriba mawong siga ani si wari sanaraga yanaba porakpodo to pamse praja mayamna tawribase sisida oina dum government su dum tawhanninge di praja gi apambase dum hoji akhoi north east ki oina Assam Tripura yam kanna mayok na lidana sida akhoi ju Manipuri macha mo oina akhoi Manipur dai ju strongly akhoi support tawe NAV की एसपी के लिचिंग मखादा NAV NCB इम्फाल में इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की अपन मकांगु में नगा सगोलबांग पुलिस स्टेशन की बनंग चैनल लेबा खोंगबान तांगखुल की सिंगमाइदा लोगी वांग में थारम पॉपी पामी सिंग यांथत तुर मांगन करे पॉपी पामी सिंग अदो खोंगबान तांगखुल की चिंगमाइदा लम एकर चामंग कुल्लोम दा थारम बनी हरी हिरम सिंग मतंग सगोलबांग पुलिस स्टेशन FIR मसु रजिस्टर तौखरे हरी Manipur State Legal Services Authority ni sinduna ngasi lampel the laiba court complex ta National Lok Adalat pangthokre ngasi pangthok ki Lok Adalat atuda tongan ma bench mari famduna VSNL bank amadi court na chingmagi case yauna puna case lishing lom paikat kibaga loina na lupal
crore chamromgi settlement tawbangam National Lok Adalat ki matang the Manipur State Legal Services Authority ki Deputy Member Secretary S Sadanandana Courta pending labor case sing amadi wathok kya gi waroishin purak patanatana wathok amada chenari ba miyoi sing marakta santai na ba purak gi pandamda Lok Adalat si pangthok pani habu ofam thamlaki Lok Adalat haibagi pandam di koi mayam yanaraga mutually reconcile tawbani koi court ki process yaudabida koi yanabai matung ina settle tawba natraga court yaudringaida matters resolve tawba yaba haitare hadi mostly matters koi na court changdringaida court ki process initiate tawdringaida resolve taw yaba matter ayamba lokhatjabani aduna mayam de appeal tawjining badi Lok Adalat ku support tawbiu matung dasu saruk yabiduna court yaudringaida cases mayam resolve taw yabagi sig opportunity se lobiu ana Amaramda District Legal Services Authority Thawbal na susindu nga si Thawbal gi court complex ta National Lok Adalat pangthokre Lok Adalat aduda tongan case punna marifuni thoi put up tauki loina case humpuma thoi dispose tauki amade apunba senfam lupa lag contract hen magi senfam gi case sing settle purakki bagaloina settlement purakki bagaloina seloina lupa lag manga hen magi senfam collection tawbangam ki hadi Institution of Engineers India Manipur State Center nini chupna chathagada combating climate change and integrated action plan haiba theme da All India seminar amanga sidagi Imphal da hokre status da climate change gamari lena thengna ribu khudong cha da ba singasi engineer singna mapungoi thaudang lauduna thengna ba matam oire hena Institute of Engineers India Manipur State Center ki chairman N Sam Sundar thamlakli Agam Pataleba National Institute of Electronics and Information Technology Nilit ki auditorium da numit nini chumna chathagada ba All India seminar hogdokpa ki thoramadu ko mari lenana N Sam Sundana hai hauki chai khara asida ka hena saba nong chubgi chang hantharakpa akoi bad leriba ising tungpham mafam sing asigi phibam kai tharakpa loinana state asigi pothok ta yamna chaun ohong ba lakle haibu wafam sing fongdoki Sterasi ngasi fawba mapalam dagi power laidun seasonary mapandagi mai laibagi thabagasi makhatana taukhigatra solar renewable energy season naba matam oidribara haibana chingba wafam kya lakla have wafam pukalaki Agriculture the engineer yaurkani, education the engineer yaurkani, medical science the engineer yaurdabi yaro. Aduna di punabaga sista engineer singi responsibility se asungmati wang lay dakalwe. Ay koina Hana tawada thaba adu tawrakanda madugi user oiba adudi mi makhan gi user scientist na su oibe ya doctor sing oibe farmer sing oibe amada any body oibe ya I koi si always one step ahead haibagi mafam sida I koi yam south thok chaningai ni madugi hairiba mayam sibu punchalaga adudi combating climate change haibase masida su ekoina mangjin thana satpa mayam da puthokpa mase yam darkar oigine na ekoina khanjadina Pandun Leriba Nupi Amadiang Sing Matak Sata, but Hodok Sing Marilenaba, K. Singda, Manipur High Court Chief Justice Naming Changbi Omade, Sterasig Watun Leriba Just Sing Hapner Naba, Langakta, Direction PBU have a walk at Kagaloina, United Women's Rights Defenders, Youth Forum for Protection of Human Rights, Domestic Violence Survivor Forum Amade, Conflict Widow. Forum gi thawmi singna ngasi Manipur High Court ki mamangda khongjang sanction krai khongjang adu ngasi numiru matung pung tarami nithoi kara helakpa matamda sanction ki banai khongjang adu da saruk ya ki singna wake up judiciary we want speedy justice direct the government to improve fast track court we are tired we want speedy justice haibna chingba play card ka sijna ki miyam ki khongjang adu Lamphel police station ki ochina luchingba team amana laktuna control tawnana na balak na ki Thongju Part 1 number 2 gi Gram Panchayat na sinduna cleanliness and plastic pollution haiba Hiram Masida mass rally chat Kibagaloina awareness program Pangtokre, Manipur Pollution Control Board Kilamjing Makada Manipur State Rural Livelihood Mission Giteng Bangaloina awareness program as Pangtokpane, Thongju Part 2 the Labor Seva Club Community Hall the Sataba Community Hall the Gisatpa Hokiba Rally Edu, Thongju Part 1 number 2 Giako the cleanliness and plastic pollution Matang the Pausel Kas Sandok Patanatana, Lambi the Tarama plastic
sing kungat ki loinana Seva Club Community Hall the awareness program pangthoki. Hojik koigi plastic pollution dai tholaiba adagi mot padai tholaiba leina tena koigi yui bezati asida mangali bezing asi khardoi so koi kanminnabam thoi koi gyan tamidabam thoi aduna masigi fatta waje koi khangminnaraga aduga plastic si yaiga koi minimum use tawna ba yam pikthana use tawna ba to koi madugi wakhalon da koi sinjabani poching che ngasi khongoliba plastic sing ase koina yarigai recycle tawba reuse tawba ya ba potuna reuse tawni adugi lemobududi ekoi road construction da sinaragani Manipur masung thongju kendragi mimungudimaka leiba plastic se akoi sinade yadaba si yarigai handana sinaraga ate sinadaba yadaba posing do sinar matungdadi ekoina hairiba plastic se handana bani haiduna plastic se mai thadok pasi to biganu plastic se melting point yamna nemba amasung hell hazard oiba plastic se mai thar matungda ekoina cancer haina yam sathi laina ase tholi masina ekoina dioxin koba cancer yamna thon Lampel Pataleva 50 bedded integrated Ayus Hospital ge sponsorship makada thangoi bandaleba Lajing Ningtau Junior High School the Nomagyoba Ayus free health camp ma pangtokre free health camp to the Ayus Hospital asigi Dr. Singna school asigi Mairo sing masigi akoi badaleba laikai sing the laiba mioi kyagi makhal makha kyagi anha sing su layenki any organization school khangde mara paibi khangde any kind of organization singna akhoi gi lampel gi Ayush Hospital sidaida la aga akhoi de application amam pibi ragadi khunai jigi lairiba mioi khudingmak Ayush ki matengna akhoi na ngamjaba khara tinjang kaijang daba society ama form tauba pamjai Nauria Pakang constituency MLA Subhash Chandrana Hyang Thang Maning Lekai the multi-purpose community holder Ngasidagi Nini Chumna Chatakadaba library awareness program Hodokre awareness program asi Raja Ram Mohan Roy Foundation Kolkata sponsor Tawduna Manipur Library Association Malana Sindhu Pangtokpane Thauramadu Manung Chana multi-purpose club Hyang Thangi club building da Hang library amasu MLA Subhash Chandrana Haunabi Matung in Hangduki Ngasigi Thauramadu Merlin MLA Subhash Chandrana Nauria Pakang constituency Tongan Mapam Tareta su library Taret Hangduk Nana Taurang Laid Habo from Pongdoki. Like Pavig Machine, the Canada, Gian, Losin, Sokopa, Bevar, Togalon, Human. Masih loy na like loy ni yaw me antin lu par ba madu khangjel ba madu kana baduna samaj mahamanu par bu message do matang piranga ni koi na ni shanti ki pukai la ba bunu machine se library ko thudam do jumba han tu ba library strictly lamdam sigi lekai ki hol ri ba na sing inkhal ri ba satra sing bunu mukta so kana ba ma Infal Juri Lambigi Awang Kunamadi Rangkong Hadabakun Aniasika Taina from Mafamda Tata truck registration number AS11CC 3327 Sakangdab Sing Nangarang December Ramdogin Numidang Warampung Taruktawa Matamda Mai Taramagi Tawongbo All Manipur Road Transport Drivers and Motor Workers Union Awang Matakla Nuaita Fongdorakli Lonana Lamdamasig Miamgi Seva Tawjari drivers Singi Awavasi Kangwiduna Asigma Tawong Asimatung the Amugana Chatabidan Nabasu Pauzelakli Moirangi Manung Chanba Mafam Singuleba Lairabagi Pankai Makata Lebe Mungi Mahiroi Kunung Ada Cycle Amamam Kusinak Ray Cycle Singado Mahiroi Singadon School Set Pada Shijan Naba Tongam Evol Singh and Tongam Ungbi Ivesa Devi Memorial Cycle Award Ki Makada Kusinak Ibane Lion Club of Moirang Sindhu Moirang Deleb INA Martyrs Memorial Holder Pangtoki Batoramada Cycle Singado Mahiroi Singado the Kusinak Ibane ngasi phobda ai babana ai imana kana womadagi kari humama sendol ama leida thoba laktaba adugo mayam duda lai reservasu ai sasing sembada khoi adigi humang ma natradi kana gumama dagi mating lawraga ai sasing semoi haba makhoi adigi wakhal londubo ai thamoida chetna thagon jeraka ai family ga tanaraga sigumba function lasi sigumba donor lasi ai oijaki Joint Reformation Committee Amakok Manipur Sindra Amakok General Convention Namangasi Lilong Bazar Development Committee ground the Pangtokre Mifamaduna Manipurgi Maitai Pangal Singata Tongan Club Organization Amade Committee Mute Sing Punchinduna Anova Amakok Headquarter
Mioi Kunma Thoina Saba Executive Committee Amasu Same Cray. Imphal West District ki Gari Makha Laikai de Leba JJ School Montessori ki Londa Winter Carnival Pangtokre Winter Carnival adugi manung chana Order stall sing hang batanatana Mahiroi Angang Singi Damag Makal Makha Kaya Games Pony Ride Art and Crab Tambola Amadi Christmas Carol the Jingba Thoram Sing Chataki Learn JJ School Montessori ki Pikle Mahiroi Kyagi Mama Mapa Singna Macha Singalona Winter Carnival adu Sarugaki. Hausi Sanabi Pauda, Humpunito Isuba, Sarchur Chan Singh CSI CBE Memorial Invitation Football Tournament, YUFC Urkulamadi, Muvan Lai Athletics Kangpopi Ani, Mai Pakre, Nasi Infal Mapal Kangjim, the Satar Kliba, Football Tournament, Sanaki Banipan Sub Matsta, YUFC Urkulna, LYZSEDA, Long Pibo, Panzel Taruk Amat Mighty Pibangam Key. Match as the Mai Pakraba UFC Urkul ki Sanaroi Yami Langvana match ki Tara kontra Taruk Nipum do yamadi Maripu Chuba managing the Panjal Mari Loinana Warchui Fainasu match ki Taramanga Amadi Yankai Nipan Suba managing the Panjal Ani Chanmangam Ki Satarak Lebasi mid football tournament seeking as a Sanaki Mapan Chuba match Tana Muvan Lai Athletics Kang Pupi Sanaroi Lozen Tang na Merski Ahum Mari Amadi Yankai Nitoi Suba managing the Panjal Ahum Cleven Mar Nasub match ki Tarataruk Kuntra Mapan Amadi Mariputara Suba managing the Panjal Ahum Chanki Bagalona Howland Ngo Amadi Sainio Ke Anina Meski Nipumato Yamadi Humpumato Suba managing the Panjal Amamam Chanmangam Ki Lonana SWC Kerakpu Yamna Laksana Panjal Nipana but the mighty Piki. All Manipur Football Association in Myanmar, Manipur ki Tongan Mafam Singh, Lako football team Kuntra Amade, Mapan Lamgi football team Aniyauna Puna team Kuntrani Toina, knockout basis the Chatarib Invitation Football Tournament, Sarugyari, Hayang Sanaga Batara Suba Matsta, Nisa Tamui Banamadi, WYFC Wangzinga, Lunana Taramatoisu Matstana, Rao Larikam Laikai Amadi, UKB Churachanpur Anina, Lambata Naragani. Under 17 Kelo India Women's League ta Kripsa Naurem Tongamadi WFA Kaksing Animak Mai Pakre Ngasi Infal Mapal Kangjim Sana Kiba Kelo India Women's League Kitarab Noisab League ta Kripsa Naurem Tongi Sanaroi El Vavidoli Amasung M Sanjana Ani na Metski Kuntranito Yamade Yankai Tadet Sub Menacing the Chanki Panjal Anieduna PLL Churachanpur Panjal Ani Shuno the Mighty Bapi Bangamki Satrakli under 17 Kelo India Women's League seeking as Sana Kibataramari Suba League Tana WFA Kaksing na LC Churachan Puru Panjal Manga Sinoda Yamna Lakchana Mighty Piki Message My Park Rab WFA Kaksing Sanaroi KH Bhumika Nameski Kunmanga Nifunito Yamadi Yankai Taret Suba menacing the Panjal Ahum Loinana N Ambikana Meski Kuntaret Namadi Yankai Mary Suba menacing the Panjal Ani Chanbangamki Yas Department Manipurabasung All Manipur Football Association and Kusam Naduna Chatariba under 17 Kelo India Women's League Asida Manipur Tongan Mapam Sing the Lako Tim Nipana Sarugyari Hayang Chatargliba League Asigi Ayukta Sanagadaba Taramanga Subalikta AMMA Andrew Amasung YWC Langtawal Anina Lambata Nagani Lona Tarataruk Subaliktana ICSA Iring Mamadi ESU Palace Compound Anina Lambata Nagani. Thasi ki tara nithoy dege chatha bahu ki ba Assam Rifles Public School ARPS Manipur ki annual sports day nga solution kray fit body fit mind hai team da chatar ko annual sports meet aduda ARRWA regional president Mrs Rachna taramanga Subasam Rifles ki commandant Colonel Prixit Dhaiya ARPS के प्रिंसिपल स्टाफ अमसुंग माहिरो इसिंग सरुग्या की एनुअल स्पोर्ट्स डे अदुदा स्कूल अदुगी तोंगान हाउस की माहिरो इसिंग मास पास टोटल रेस अमदी फिटनेस डांस न सिंग मकयादा अथोय हेन ताना की
Taratare Suba Manipur Veteran Cricket Tournament Cyclone Tangmi Ban Mai Pakre Manipur Veteran Cricket Association Stinduna Langtabal Public Ground Saturgliba Cricket Tournament Sana Kiba Mapan Suba Ligta Tos Ngam Kiba Cyclone Tangmi Ban betting Hana Shana Naba what if Loki Messasi Han betting Shana Kiba Cyclone Tangmi Ban Meski Api Bober Kuntrada Wicket Taruk Turaga Rancha Mamadi Putrani Toy Lobangamki Inning us the Cyclone Tangmi Ban batsman Toy Toyna Ranifu Doi Learn Sam Sundar Ranifu Lobangam Kiba Model Club Singa Makagi Voller Sikandar Musung Sharat Chandra Anina Wicket Ani Lobangam Naki Messasi Anishob inning the betting Sana Kiba Model Club Singa Makagi Metski Apiba over Kuntra Yodana over Kunito ball Ani the wicket Taramak Tuduna Sumnagi Ran Humputra Taruk Loduna Messasi Ran Chamatara Taruk the mighty Benanki Messasi the Ran Kunmanga the wicket Tarit Lobangam Kiba Cyclone Tangmi Bandi all rounder W Suzit na men of the Metski Mana Fangamki Haying Satariba Veteran Cricket Tournament Sikitara Subalikta DSU Kwake Telamusung LCCC Lilong Chajing Anina Lambatong Nargani Singjamai Kendra Kankut Tim Ena Manga Suba Waikom Gamini Laima Memorial Gi Sahi Yankai Yamadi Sahi Humpu Mataki Waibal Likam Knockout Kang Tournament Ki Winner Oibangam Kray Saliba Sahi Sigi August Tara Tarukta Gi Manipuri Tongan Tongan Makankut Tara Humdo Sarugiaduna Sana Kiba Tournament Singasi Sana Kiba final match Saduda Singjamai Kendra Kankut Tim Ena Wanam Kendra Kankut Panjal Kunmari Tara Mapanda Mighty Bibangam Ki Satakiba tournament is best Lamthagi Manana, Sinjami Kendra Kankut team A Sanaroi, Lal Hari Amadi, Onam Kendra Kankut Sanaroi, Zugindroni, Taminaki Bagaluna, best Sekfai Mana the Su, Onam Kendra Kankut Sanaroi, M Nilakamalam, Sinjami Kendra Kankut team A Sanaroi, Y Ratan Anina, Taminabamki. Zotin Waikom Namaki Apok Ming the Kacha Bukang tournament is the Manipur Tongan Kendra Sing the Glak Bakangu Traum Doina, Saruk Yaki, Nasikang tournament is Lucian Mataramada, Manipur State Planning Board Deputy Chairman S. Rajan, Lamlai Assembly Constituency MLA KS Biren Amadi, BJP Manipur Pradesh Vice President Jotin Waikom Galonana, Lamdamari Masak Naib Miokiana, Sataki Bakang tournament Duda, Makong Matang Takrab Sanaroi Amadi, Tim Singda, Manamatum Kya Kudol Tamki. Matanga the bulletin say tensions ringing among the headlines on a PJD. FCI Labor Sing Matai Enterprises Lana season having all the Irang Tokre, Kongjang, Tugai and Abhona by the Manipur Police Personnel, Yauna, Labor Kara Asoga Panankre. Manipur LP system channel of status in Miamna is Sagidai Kang Amato and Hona Militrabade, Yellow Mikan Namloi Hana, MP Dr. R. Keranjan the Fondorkli. Amasung CAV Mayakule Party Singna, Tasi Taramapan the Kogutu of India Pumagi General Striker Shida, status witness of CPI, MRS, PM the forward block na Mapung Pan Sogat Hari.